هفته یا به ویل اولیر گلک تشتین باش چی ببن هفتیتنین گرینگ و هبن اون مانشیت دبینن سروک برزانی دناوان جوینان دایا خیر تدایا چیه شان دادم پارتی یا امرالی که هفتیتن لگل ریبری پکه که عبدالله اوجلان پیک آنی بو و سردان حریم کردستان بکه لگل سروک برزانی سروک حریم کردستان نیچروان برزانی و سروک یکتین اجتماعی کردستان بافل جلال طالبانی و بچفه شاندا پارتیا دم و شانزه ماه محاسبات یعنی و ماه و حریم کردستان به اسپیک وره هولیره پشرا ادی و بچه سلیمانی شانزه و ماه هولیره هفته ماه جی لسلیمانیه ده ناوا شاندا دم پارتی ده پارلمانتر وانه پروین بولدان هیا پارلمانتر استانبول سری سوریه اندر و افسروک پارتیا DBP کسکین بایندر جهت گرن. ده جوینان دا و بحثا نوروک هفدیتنا لگل سروک پکه که عبدالله جلان بکه کوشان دادم پارتی لزندان امرالی پیک آنی بو مجارا سرکه و آرمانجا سرکه یا ویشانده جبو کردستانی و هفدیتنا لگل سروک بارزانی و سرکرده دنین کرد اوه کو گاوه که باش جبو دست پیکرنا پیواجویا آشیتیه لباکور کردستان و لترکیه وره آویتن کو تی چاوره کرن ده دمک نزیک ده دست پی بکه جبر کو احتماله که مزن هیا سروک پکه که عبدالله اوجلان روژا 15 و مهه بانگه که آشیتیه بده رایا گشتی ارتشا ترکیه تماشاوان هجا و گروپین چکدار کو گریدای وینه گندوارین گری سپی و کوبان توپاران کرن مدیا سر بر ریوبری خو سر و راگهاند کو دو ارتشا ترکیه و چکدارین اپوزیسیون سوریه هجمارک جو گندین در دورا گری سپی سرکانی توپاران کرنه لگوری همان زانیاریان گند میدان قنه تورمانو لگندوار کوبانی و گند ابراهیم کردو لروج آوای گری سپی و هنک گندین در دورا سرکانی هاتنه توپاران کرن با آوایی که روزانه نافچین گندوارین گری سپی و سرکانی کوبانی جه آلی چکداران و تینه بمباران کرن و توپاران کرن بندا و تشرین و پرا قرقوزاغزی جه آلی ترکی و چکداران و راستی ایرشین بردوام تین سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان درباره روشا سوریه ده گوت جبوکو آرامیه که دم دریج لسوریه چه بعد دوی لدروی ارتشا سوریه تو گروپ اندنین چکدار نمینن دوی مجاره ده جد بیجه نرینوی و سروکی سوریه احمد شرع و کافه ده برسبه پرسکه ده درباره سوریه ده اردوغان گوت لسوریه جه جبو ریکخستن تروریست نیا کاری که احمد شرع دکه اردوغان ده بیجه کارکی لدیجی ریکخستنین تروریسته هفسرو که DBP کسکین بایندر جی گوت دستراتا ترکیه دبیجه روژاوا جبوان تهدید و مترسیه که مزنه لی پرستکه جبوان کسین که سر جن زاروک و دایکان جید کن نه تروریستن نه مترسی و خطرن افجه اردوغان ده پرسه او کسین که علویان قرد کن دروزیان قرد کن دکو جن خلکه سرگون دکن مالین وان تالن دکن جبو وی دستالاتی نگفن نمترسینه اف پرسن که جبو سروکومار ترکی رجب طیب اردوغان هاتبو نکرن Buyurun. Civîna çapemeniye ya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan'e li Firokaxaneya Atatürk a Stenbolê. Beriya serdana xwe ya bo Malezyayê ji rojnamageran re axivî û bersiva pirsên wan da. Kanal 24'ten Deniz Zeybek. Sayın Erdoğan behsa serdana Serokkomarê Qonaxa Veguhêz a Sûriyê Ahmed Şer kir û bersiva pirsekê li ser siberoja şervanan li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê da. Suriye'de terör örgütlerine yer Li Sûriye ticih ji bo rêxistinên teroristî nîne. Têgoşîna ku niha berêz şerع li wir dimeşîne li dijî rêxistinên terorist e. Divê li ser axa Sûriye dawî li çalakiyên rêxistinên terorist were. Vê ca çi çekan dayinin
an jî çekên wan ji destên wan bên standin. Faaliyetlerine son vermeleri şart. Partiyên Kurdî û beşek ji partiyên siyasiyên Tirkiye li nav xwe rexneyan li siyaseta derveya Tirkiye ya li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê digirin. Dibe ji Rojava ji bo me tehdîd e û tehlikeyekî mezin e. Ji bo wan ew ê ku jin zarokan dayîkan ser jê dikir ew zihniyet ji bo vê desthilatdarê ne tehlike ye. Ew ê ku Alewiyan qir dike, ew ê ku Dürziyan qir dike, ew ê ku sürgün dike, talan dike ji bo vê desthilatdarê ne tehdîd e û ne tehlike ye. Enqere daxwaz dike ku endamên PKK yên di nav rêzên Hesedê de ne li Rojavayê Kurdistanê nemînin. Hesed xwe hilweşîne û çekê xwe radestê hikûmeta nû ya Sûriyê bike. Beşek ji sînorê Sûriyê li alî Rojavayê Kurdistanê ku hevsînorê Bakurê Kurdistanê ye li alî Tirkiye dibin kontrola hêzên Sûriye ya Demokratîk Hesedê de ye. Yekîniyên parastina gel YPG ku pêkhênerê serekeyê Hesedê ye ji alî Enqerê ve wek şaxeke Partiya Karkerên Kurdistanê PKK tê dîtin. Lê fermandarê giştiyê Hesedê red dike ku ew beşek bin ji PKK.